السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. عربي زده کړه آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. عربي زده کړې لوست برخه کې د نوراني قاعده نن څلورم درس دی. درس پیلونه مخکې له کوم یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ علامه کړئ او کې کړئ. فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. ها، بسم الله الرحمن الرحیم. تنوین، نن تنوین وایو. تنوین دو فتحه دو زبر دته تنوین وایي. دو کسره دو زیر دته تنوین وایي. دو ضمه دو پیخونه دته چې وایي تنوین وایي. دو زبر دو زیر دو پیخته تنوین وایي. وایو میم دو زبر من، دا دو زبر نه وایو. اوس ترقی هغه کړی خلکو کړی او درسونو میتود هم ترقی کړی. نو میم دو زبر من نه وایو، ډایرکټ وایو من من من. دو کسره چې ولري دو زیرونه من من من. دا دومه من من من. دا من 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 من. بن 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 بن. او ترادو ون ون وin win won won. دا won دا win دا one one win won. بل ترادو fun fun fin fin fun 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 fin fun fun fin fun. بل ترادو ثن 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 ثن. هذا ترادو ذن 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 ذن. ها ضاد اوث ظن 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 ظن. ذات ذو دا زن دا زن زن دا زن او دا چه دا ظن 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 زن 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 زن. البته دا آیات کې ولري دي ته دو زبر یا دو فتح وای. دو فتح فتحتين دي چې وای کسرتين کسرتين دو کسرې دو زیرونه. دي ته چې وای ضمتين دو پیخونه. او ترادو سینتا سن 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 سن. بل صوت سوان سوان سوين سوين سون 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 سوين سون سون سوين سون. تا ترادو تن 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 تن. دال دن 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 دن. بل ترى طاطا طن 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 طن. را ترادو رن رن
رن رن رن رن رن رن رن رن رن رن بل نون ترادو نن 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 لام ترادو دا دو زبر لري کوم څه ویل کی لن لن دا دو زیر لري کسرتين کوم څه ویل کی لن لن دا لام دو پیخ لري ضمتين لون 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 لن 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 ضاد ضاد دو زبر لري ضن 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 يا دو زبر لري ين 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 يون 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 ين 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 يون شين ترادو شن 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 جيم ترادو جن 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 كاف ترادو كن 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 قاف ترادو قن 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 خا ترادو خا دو زبر لري خن خن خا دو كسر لري زيرونا خن خن خا دو پیش دو ضم لري كما سويو خن 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 غين ترادو غين دو زبر لري غن 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 ها ترادو حن 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 عين ترادو عن عن عين عين عن 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 عين عن عن عي عين عين عن عن دا عين اکثر خلق همزه غوندي وي اون وي اون همزه ده عين فتوني ما بيننا ويل کی وسط حلقنا عن عن عين عن عن ها ترادو هن 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 بلدر همزه ترادو ان 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 اون 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 ان 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 اون جزاكم الله خيرا. دا زمون د عربي لوست زده کړې د نوراني قاعده څلورم درس تو هله کوم خپل خپلوان دوستانو سره شیر کړئ. دا چینل عربي درسونه پاکستان انګلیسي پاکستان عربي ګرامر شروع کو پکې دا نوراني قاعده ماشومان او تاسو خپل هم څوک چې عربي یا قران کریم نشي ویل دینه ګټه اخیستل شي تر اخره پورې به ان شاء الله موږ تاسو سره مرسته کوو.
تاسو هم ځان وښودوئ، کوشش کوئ درسونه وایي، کومنټو کې یو حاضري ورکوئ. نو که څه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ کې کوئ، زه خوشحالیږم په دې باندې. او درسونو په اړه کې که هر رقم سوال شي هغه موږ ته کومنټ کوئ، موږ خدمت کیو، هغه به عمله کیږي انشاءالله. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.